पाउचेरी यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी नागालैंड की गवर्नर आरएन रवि के वाफम नागा होहो न कंडेम तौरकले लाखलिबा नागालैंड की यांखनिपान सुबह स्टेटूट डे थौरंग की मांगोइना इंडो नागा पेस्टो की इंटरलोक्यूटर अमसु ओइरिबा नागालैंड के गवर्नर आरएन रवि ना फोंदोखिबा वाफम सिंबो नागा होहो न अकनबा मोंगदा कंडेम तौरकले ngasi naga hoho की प्रेसिडेंट एच के जेमोमी अमसुंग जनरल सेक्रेटरी के इलू नदांगना खोदेक पीदुना कोहिमा दा थोकिबा चेरोल अमदा गवर्नर की वाफमसिंग अदुबा कंडेम तौखिबा लोइना नागा होहन असिगुम्बा इंटरलोक्यूटर अमदगी थोरकलिबा वाफमसिंग असि सपोर्ट तौबा ngamloi हाइरे चाही हुमद्रा हेंदा लेरकलिबा नागा पॉलिटिकल प्रॉब्लम असि की पुवारिदा ममांग थक्ता लेकिबा इंटरलोक्यूटर सिंग अदुगा मानदबा मोंगदा आरएन रविना इंटरलोक्यूटर ओइरिङै मनुंगदा करिगुम्बा खरदि थबकता ओंथोप ngamlagani aina thajarubani adubo asigumba naga political issue ki tayonaba wafam sing asi aithoi sing thoiraba amasung igai khumnariba aduga peace purakadoriba interlocutor amadage thorakani aibasi thajarode aire maki asidi naga sing resident amasung kosim ki oiba territory amagi paringda naga sing ki marakta kamlup na na bathongde Nagaland ki akaknaba tribe sing ki ho sing mairoi sing women association sing amasung CSO sing na naga issue ki matangda hojik leiriba लूरब पंफम असिदा आरएन रवि की वाफम सिंह असि नागा सिंह याफम थोप्रा आइबदु खंथनिङै ओइरे आइरे चेरोल असना स्टेट असि की गवर्नर सु ओरिबा इंटरलोक्यूटर असिना फंगथोखिबा वाफम सिंह अदुबो कंडेम तौबगी मथक्ता तोंगा तोंगनबा नागा इशू गा मरि लेनाबा वहंग क्याजो हंगलगले लिसांग सिटना लेरकलिबा इशू सिंह असि नागालैंड स्टेट हुड फंगबा चाही 53 की मतुंगदा इंडिया लेंगाक अमसुंग नागा नेगोशिएटर सिंगा तराका 3 पॉइंट रेजोल्यूशन असिबो वाखै नपो खोदरिङदे इंटरलोक्यूटर असिदा करम थौनसन जावरबगे हंगले नागालैंड स्टेट पो सेमलम बलाई ओखरबसिंग अदुना निंगतंबगी लांथेंगी दमकत जंगल दा अहिंग अमा लेखरबरा अमसुंग 16 पॉइंट चार्टर ऑफ प्रपोजल डिमांड असि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा पेशिन बदा मखोइना केदोखे नागा प्रॉब्लम असि इंटरलोक्यूटर दा खुलाई पाइबकी लालहौ अमसुंग वायलेंस हवलकपरे हाइना खनब्रा करिगी दमक 16 पॉइंट रेजोल्यूशन प्रपोजल असिना फाइनल सेटलमेंट अमक ओइबा तारगदी करिगिदमक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोमजा सोक लिसिंग अमगा सामपन हुंपुगा मरी अमसोंग लिसिंग अमगा सामपन मरफुदरा तरेता अतोबसेस बेर एग्रीमेंट खुदियक पिनखिबनो आइबा वहंगसिंगसु अंगलगले लोइदना इंडो नागा पॉलिटिकल प्रॉब्लम असि गवर्नर आरएन रवि दगिसु हानबा इशूनी आइबसि निंगसिंगबिउ आइबगा लोइदना मियोय पुरमक सिगदबा ngaktani adubo issue asigi logical conclusion ama puraktuna yanaba solution ama पुरक्ट्रिब फाउबदी नागा इशू अदुमक लेहौगनी आइबा वाफमसु फोंदोरकले डिजमनीना महाकी सस्पेंशन ऑर्डर बसिंग नरखिबा केस की ऑर्डर रिजर्व तौखरे मणिपुर लेगा की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन CAFNPD डिपार्टमेंट की मखादा लिंगलिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की प्रेसिडेंट ओइबदगी सस्पेंड तौदुना थमलकलिबा सिंगजमै मथक थोकसोम लेगाइदगी नाउरेम दिजमनी चाही हुंपुगा तरेत सुरबा अपुप्पा लेखिद्रबा एल बासुदेव की मैकेदगी महाके सस्पेंशन ऑर्डर असिबो चैलेंज तौरकिबा पिटिशन अदुगी हियरिंग पांगथोलका मसिगी ऑर्डर रिजर्व तौखरे पिटिशनर नाउरेम दिजमनी की मैकेदगी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा फाइल तौरकिबा सिविल रिट पिटिशन अदुगी नंबर 536 ऑफ 2020 ने पिटिशन असि स्टेट ऑफ मणिपुर अमसुंग मसिगा मरी लेनबा ऑफिशियल अमगी मथक्ता मकोई पर रेस्पोंडेंसिंग ओइना काउंसिल का फाइल तौरखिबने नागलमरोमदा सेनापति दसु ओक्सीबगे रिपोर्ट लैरे अफ्रीकन स्वाइन फेवर न ओरमगनी सिंगनबा केस द सेनापति डिस्ट्रिक्ट दसु ओक्सीबगे रिपोर्ट लैरे अदुमपो लायुंग असिना सिब्रा आइबदि खंगबा ngamdre ओक्सीबगे रिपोर्ट अदुगा मरी लेनना सेनापति डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शानी पाउना आई हाउजिंगमकी ओइना डिस्ट्रिक्ट असि की जुमदा योगलिबा ओक्सीबगे रिपोर्ट लागलिबा असि अफ्रीकन स्वाइन फेवर न सिबनी हेक्ता आइबा ngamdre अदुमक डिस्ट्रिक्ट असिदा असम अमसुंग दिमापुर की ओक पुसिलपना आयामबने मफम अदुदा हानना स्वाइन फीवर केस लेबना लायुंग असिदा सिब्रा आइबगी चिंगनबदी लै आइबा वाफम थमलदुना डॉक्टर शानी पाउना आइ म्यांमार अमदे अतै जिमथंगनबा स्टेट सिंगदगी डिस्ट्रिक्ट असिदा ओक पुसिलकपा थिंगनबा थबक लौखतनबा टाउन कमिटी की पुंगनिंग जिंगसिनके इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट BDF वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट असिगी BDF मेंबर सिंगना माथौ पांगथोकलिंगेदा सोकबा सिबा अमदि नाबा यावरकपदा मतंग पांगदुना लाकपकी मखा तारकपदा ngasisu khoiramban ima kaithil ki irangda tiar gas na panbada ki sokiba yauna mathau pangthoklinge sokiba BDF person tarita mateng oina lupa lising tara pikhre aire lakh manga ki manapuri ba maoist kulai thadokre Jharkhand की चतरा डिस्ट्रिक्ट लुपा लाख महा की सेन की मनापुरी
Maoist Makulai Thadukre and senior police official Amanangasi Pongdokre. Satragi Superintendent of Police Risab Janap na Pongdokpa Matung ina Udev Ganjo Allies Sukul Kobo Maoist ki sub zonal commander of Ngarang Police ta surrender daukibane. Satragi Superintendent of Police Risab Jana Pongdokpa Matung ina Udev Ganjo Allies Sukul Kobo Maoist ki sub general commander adu Ngarang Police ta surrender daukibane. Magna Americana Saba semi automatic rifle ama amasung nongmai baru sama yang kaisu loina rakhi aina aspina pangdoke nupi jat sani yauna Afghan naha punna lisik amaga chani umraga mapan training loiraduna army da yaukre nupi amasung nupi macha chani yauna Afghan naha punna lisik amaga chani umraga mapan tha ahungi military training pumloi loiraba matung nongmai jing umida Afghan army da yaukre Afghanistan ki defense minister na thador pa role ama da pangdokre Graduate lawyer ba ano balan mising adu laiba kasigi citizen sing makhoi gi lanthom amaso laiba kasigi ning tamba ngakchen ba hendok na ngami amaso Afghanistan ki mafum khudimakta laiba ki seba tawba ngami aina Deputy Defense Minister Munira Yusuf Zadana Army ki ano ba service member sing da certificate sing yen thok lawyer ba matung wa ngang ba phongdoke Afghanistan ki security amadi defense source sing laiba kasida laiba militant group kun henbaga arubalan ama thengna duna lakli aina official sing na aike Tripura School amasung college sing makata na thingi gedawre mai tampam sang sing amukhana hangdokna bagi matang da state health department na ayaba pidabana maram oidun Tripura da laiba school amasung college sing makata na thingjin gani aina official amana bangdokre mamang da aukiba sab November 16 da bangthokba education department ge awang bathaki mifam amana class 10 amasung 12 ki mahirosing ki class December amadagi awna da bawari blokhibani adubo health department ge ayaba panglaba matung khakta da wari pasi sanagani aiba wafam department asina thamkibani notification amada higher education ki director Sajua hitna aike health department na clearance pidabana maram oiduna aujiki oina wari pasi yaithokle atop paw amada khadrak tawduna lupa crore amaga lakh marfudara loksiluba DDA gi employee ani Delhi police na phare Asaba allotment ge siasang sin duna Delhi Development Authority DDA ki plot bigani aidona mioi amadagi lupa crore amaga lakh marfudra lausilui aiba DDA ki employee ani ngasi Delhi police na phagat kre Prem Shankar Sharma sahiyum phogani pan amasung Rana Pratap Chauhan sahiyum ragani thoi airiba employee ani asina asaba allotment ge siasang semjin sajalaga khadrak tawduna mioi amadagi lupa crore amaga lakh marfudra laurambani aire Senpam adu lauki ba matamda atai ahen bakars oina senpam kharasu loksin biduna wakat thangalakli ba victim oraba mioi asina tinggiba sendi punna lupa crore aniromne aire ase Sharma ko ba victim aduna complaint ama Delhi police ta hangalakpadagi register tawduna thijin omjin ba horakibane victim adugi wakat adu da palakli badi Prem Shankar Sharma RP Chauhan amasung atopa Sailendra Bhatia ko ba mioi ahum asina Delhi gi Krishnanagar dal iba Delhi Development Authority gi plot ama pigane ajilaga lupa crore amaga lakh marfudra sel oina loksin kibane lam adu square yard 250 park chawbani aina su phongdok lami aina Delhi police ki economic offenses wing na phongdoke Mexico da restaurant angba France ki businessman ama hatlamle France da ki laklaga Mexico city da UK restaurant angdona leiba business ama mamang thana November 19 sakang da basingna hatlamle aire mihat asikamari lena singna ba miyo ahum Mexico city police na Pagat ki bagal loitna wahang pahong sathakre aire Baptist Lorman sahini puga manga apokpa Baptist Lorman sahini pu manga suraba mioi asiki tongan ba restaurant kya Mexico gi mapam singda angli bani aire ma ko loitna restaurant hangtok minabada partner ena saruk yaba Mexico masa Luis Corosco ko ba mioi amasong Mexico gi konung oirba Mexico city asiki kharom da chatlaga leipa mapam amada sidona leirambane aire Mexico City ki police sep na phangdoki ba matung inna restaurant atu daki maman jamna tangwa makal gi foreign liquor bottle manga hurana na ba kona bada sakang da basina makoi ani ba hatok lambo oigani aike U bottle manga atu ki mamal US dollar lising yang kai oigani aire baragachi da Gujarat marks up basing COVID center sing da thabak ton na ba court na khangan kre Gujarat COVID-19 ki guidelines sing indaba ki matang da nungnang ba amasung pen da latuna yum saga shanobita Gujarat High Court na state government da face mask uktaba music numit mangani dagi tara mangani phawba COVID care center singda community service sing pangthok anana bagi notification ama thokna ba direction pikre BJP ki legislator kanti kamina imungi function amada COVID-19 ki
protocol amasung guidelines thuai ki bagi thong high court na penaba phangdoki court issue asigi matang da government na kari thori bagi aina angke social media da viral oikiba video clip amada gamit ki masunipi engagement ki thorom da mioi lising taruk hena pun ba utke mi ayamba marks nakide amasung covid-19 ki guidelines in nakide asigamba thong asi thamoi sok ningai ni amasung khwaidagi hena laibak thibane asumna mi jamna pun kibada police na kari tawragal aikibage government ki oiba thong sing pendre asigumba thawdok sing covid-19 ki guidelines ki one thok lain re haina court ki order anuda aike aroiba da content sing asigi maru oiba pau khara asiba pau damjariba manipur local news youtube channel amadi facebook page asidagi yengwiri popuna pathaga chari loinana channel asina dum dakana rabadi subscribe like and share to ba ko bi ko nukna bakpo amuka hana thaga chari